Liam. Het is ochtend. Hallo, vader. Geen scheel. Oh, een scheel vader en aan terug ochtend. Kan je noemen de woon? Waarom moet ik in de vrijheid? Nou, Leonard. Wat was aan mijn post? Die kun je ochtend. Niet zo hoe ze stappen harben. Naast toe is een nadoer. Niet je vader thuis had gemeenschap de kunnen geloren thuis. Wat thuis mag niet zo stappen harben bij. Dan is het nog steeds de waarde nog terug is niet gewoon veel geschreven. Naast toe lijkt je mij het vlees. Niet samen. Niet en er al ganz goed op in de boste. Dus hoe toen aan de schroot toe? Wel is neer neer af vader niet een zin gaan cadel vernie. Ach, meestal kan dat mij het vlees zijn. Niet samen. Oh, hi Genetica, goed op. Harry. Cogart, ik heb wel samen heb begoederd. Oh wel. We nemen mijn kind te gaan naar Fossa, kan mij laten in de kindsfeer Berlin. Hoe kan je aan enjoy het om gewoon Louis te wezen? Oh, nou be bored fish in the star. All right. Plan. Ik kom niet achter. Hoe schijnt het dat ze spreken over posten? Dat is die nog verning en mooi met ons. Ja, het is die. Dus ik heb goed hebben niet zien. Oké, nice. Ben maar eens gaan koppelen nog. Ja, ik wil niet. Vader. Ach, aan mij die ik het is bij een resource nog stijdig in een waard. Heel lang ben ik nog tatel ledje naar goed. Wat het niet meer gerven het laat. Ach, je nam een raar wakker toe kan je. Want je een raar wakker taam. Als het me gerven uit hoe het gewoon is geworden. Niet aan een lekker. Dat is je eerste heen. Hoi. Hi, Vernie. Wel, fuck me gehoord. Zo, kan het staat doen? Michel, wat met jou? Tegen? Oh, wie soort hem neer Liam? Oh, ja, ben Liam gewoon niet vaststaan. Niet klaar te beger vast. Niet door lekker je tien marschen. No, niet naar boiler. Nou, wat Liam? Wat als je kom aan, Brando, waar is dat mens al? Nou, die en het. Doe je zo samen hangt toen eklas. Niet zo wat het zijn nogal. Het maar Mario, hè? Oh, tegen me ben je crew gewoon eens een keertje achter niet? Ah, niet vader het zo kruisjes is. Dat kon ze. Oké, ballooi met lommersen. Ach, maar in de dienst kort lekker. Ja, wel. Ga mijn kapkras het zien. Wen hij geluk geraakt. Dat bronnen maar Vernie. Ach, door het liemlom geruit wil jullie mee eigenlijk. Oh. Toch aardig het zijn, Vernie. Vek je mee hoe? Wel? Wel, het gaat wat goed houden. Die lauw nog tersen. I'll begin him near of. Ja, ik scheel al hier in je ochtend. Ach, toch ik een meid kunnen of die is feature. Wat jij thuis dan? Kindje. Oké, vek je mee, chef? Wel, wachter. Door een miele maar de ochtend. Slaan hoor. Oei, Die papa nu wel maar in zijn doen, hier gewoon in. Van dat je bent. Jean. Oh ja, mooi. Ik heb de gaap pas al in de hemels. Nou, maar dan moet je ook nooit afdoen, hè? Ach, ik kom raar wakker. Dus je sproeien ik zit hoe die. Vader. Dan de briket sterk. All right worden. Dit kom je zo maar. Liam, ook knullen. Maar geen tas dat de laderstag moet krijgen. Het is euro en alles bij Affelert. Glas in te maken. Bezig goed bij aan nieuwe jaar nog. Ik dacht tussen ze tjechsje heren. Ja, gewoon ik heb vannacht mee. Tjech, bij de waarde gaan we halen in Amerika. Rennen is je gewoon niet dan lege morgen ze weet je bezend. Ta asar me heren gedaan ik toe. Wel, wie zou ik het eerst malen? Ta 4 asar gedaan ik toe, maar ta de kindje gaas mij rollen te heren. Oh, gewoon maar je de hele. Ik kan mij rollen te heren. Ta mijn rollen te heren. Niet aan die rie we geen chance wonen in Zielscha varer. Brenna schemusbocht. Schemus? Er gewoon niet raakje naar reis van de schemus in de rief. Je raar chance gaat leiden dat je het gaat van zijn.
Ach bhí sé an rála héra, go ddíireach mar tá mis an rá lesa. Cholín, tá mé an mór le, agus nach neanna sé sinú. Bé me sé éis fan bheice tú? Go ha méid an airport le. Ó ná díana Cholín. Ach bhhaile máil an é sláán ceart a bháin ága legad. Ná díana Cholín mar gáirí chuir sé stéchan mar carm. Ó, mar bhfuil tú géar máil an, sin ní rachanna. Cai me sé bheith gimimecht. Sláán a héimeis. Go bóir. Ó bhenach tíle stéart. Cholín, go nuítíad. Lá má hagaí. Tá sé ciún inis náid mé siad. Ó máid mí buineach iad. Mar a méid saoibhre sein bé síimre sein. Tá tresa le bhfuil an airport le sláán ága lecab. Anús tó go tú go siúáide begur na níhúlé. Níl me si go le dhéon airport. Ó, Mar dír siarm gan áileán. bhfuil buchas ré dí ní bheit don áirí chuineach mór be. Well, dear séad nach déanana grá ar sáile. A mu sin nach mór go do friggin chuigen na táfáil. Ach brenna, déach tusa go lán, mar tá dal am agad. Ce fá mópa seo? Well, le sláán ága lecab agus castá le tresa. Cholín, bhil tú cepa go friggin amad am bhfuir. Ní trémas a gur an náti be, go húni be, fuirúda be, right? Hi Robbie, die nog een heel shy uit hebben. Cara tusa. Ja, dat was tegen alle willen. Zie? Sí, an Jana tusa ein rud an rucksack. Geen rucksack. An rucksack a bhí mar seomra. Oh, rucksack aan je? Ja, kom maar last hier. What? Ja, wel, wie je kort de stof dan ik uit de dag zien chas, zodat ik dan ik uit de hoort en dan han naar overkie. Hugst tú dé mar rucksack? Ja, wel veel meer dan ik uit stof is die Ganji, ik het haar mijn hairdryer en ik you name it. Tá mór rucksack a dulca an roh. Wel, dat rucksack aan je al han naar over. Oh, Jesus. Ik deed hard, Robbie. Bhí airgid an. Loga haar on stof Bhí aan. airgid lumpsa an. Er ik het laatste. Yes, galore airgid. Ska det för jag vi känner sin rucksack aan je goed. Bhí me store an. Oh, shit. Robbie, dat maar puede. Que weet vi ons wel met dit, ja? Cé bhéad? Mís mó ná matása. Wel, Raman no angst jo met de tronone. Sheila, bhí galore airgid an. Skait för jag vart så gillar jag det. Thug má bhór do mé leis an Hackney Arbert. What is you? Yeah, I know. Oh man, céir the anyway. Snap je ook op hier? Ze waren aan je rast, ja? Oh, yeah. Oh, yeah. Détána is bheitsteach ar bhús lehuiir is híineag. Ach tún sin an nám le a deá. Ní trémas go náti be. Go se dú me? Ní bhaid tún chans go dúiríiste agus ní len chálaite bhfuil is a bhil thráile. Cholín, aileas, neidúid? No, bailí ar éis. Chéras. Cogur, níag se macna na tuacha. Is na bhacha agus tá sé seachta níos tíireach na seán teachgus níach mu idir meachcha na bhacha héimeis. Ní acha. Well, Bhfuil sé táhachtach? well, no, just ceir cúpla focail am leis mai leis na hosí sin na thug se chumach. Cogur, ní bhhar am se bleis. Mecinn se beach, me se bleis go mar chóirtum. Á, déar a cínte. Right. Déar. Be sé a bhí déagas. Go man. Héimeis. Cholín, ná friggin tasa. Tá ru díile mai sí seach sa bheith chuí mór. Oh, come on. Yes, Malik came or stella. Yeah, Katrina leads on the radio pobl ros na rún. No, níl teachtar de bu. If my green made a mobile it. Slán. Frigga. Hiya.
Oh, well, mun bhfuil se ná metsa. Brenda go caint. Fuair leidtá excuse cín amsa. Ó, breanna go an seo. Listen, Mike, tá tí tar chá seabre amachcha. Aber Kurt, Cáir tú it. Kihiad. Cé a cheapan tú? Oh, na history. Yeah, cé eile. Oh, sorry, Harry, I can't yet tomorrow. Protect your source, more Mike, dished. ní joke é se. Déil se den cafe a chúnar mu sad. Sorry, ich nehme not had you on the fish. Tá tú, tá na éon se chun cáir tú it. You're son. Mac, tá rudí sáchtún in is mar táisiid, right? Tá éon se chun cáir tú it. Jesus, Harry, talk her all right? Come on, Mac. Okay, he's like a gorham, all right? For all the difference it makes. Ag a gárchaman. Yeah, the oyster farm is like a ball. That's like hullo in action. Chaid tú it. Boat, mate. Chaid tú it. Fucking éintach. Agus ar sagá sé trúil he. Now hold on a second, Harry. You're tied wrong up in the whole mission. A tú doch réit Mike go sad. Asú le go maiid a chosá i céna agus a gáda chof had leat. Seachan inis tá na mála sin trom. Na bhí búra tá an taim se. Lesto mé áte chuil hósta sé? Á siad cap go leor. Me tú chuil hórtain is Tá i chuil chéile hórtain. Gur míle mai head a bhhair fé chuil hórtarinne tá. Tá míle fáiltar út a stó. Máin. Glúithfuidir nó mit stendal se bhá nach. Glúime. Bye. Bye, chetra. Can we go, Emerson? So gur the cabin tú? Ó ní len dotán. Di réad na tastalach ar fád dhéanamhfuir in mí hín ceartagad. Na hostry nó an cheesecake. Go díirech. Ach tá se an deachar ará go punteilte. Céir é an cé cé meile mar sin. Well cá ha deag go lubach chuir Ar cholín? se agus Ar bhaic. se. Agus céir faoin gafe gur a hálín dó sin. Á Tá buil an go gahamid an áte na húna. Ach tá Harry a brethra gafe, sé lí bhe. sé slainte go sábhailte an fphobal in téan chóram atáramsa. Má tá sam, agus ú fása an scéal dó é. Níl tú gur aon rud a cheilchar an bhfuil? Tá agad go dastíon weim cóibhrú leh pe bheala go féidirlumm. Well, feici mud lín. Well, be mé deanghil leat go lua. Slán. Slán. Tarsteach. Hai, chun sagar a dí? Well, níl am siar bháil cach níl cuasaí go gur óbhá go Harry. Can haamh? Tá buil an ganún for an cafe. Bhfuil ag an nófacht amach acu? Well, níl hon dáach gur ón gafe a tháinig an trog fia. Tá go go méid am scéalaí ana fé seo. Ali, níl sé seo defnithe fós. Is ábhar nóachta é.
bhfuil is agrúte gur hí go gácham na fu sé. Ó tána seaachneú le leid. Ní os a deocha díanach sé. Mas tú bheith a cónhart chun, na? Well, duna má íal, tá má do bháin, duna sé scrúdú na heisteí sin choile heachta. Ach chuir me glúig síar na siúm. A bh sin ionach fé hir, fé pleachas fa. Right, mar sin. Right. An bhfuil pass agat? Bhfuil pass $3 an mus agat? Bhín pass am sa gúnaí. All right, gur bh agat. Tá bhaithe go chreaach chuigin bus. Páidead! Gcuireadh amach. Cai mé bheith géimeach den is, tíreach. Má chun túris go. Choile heachta na just tú. Srí me cheap gach go leor. Is coile, ní rá naibag í sus go dí seora. No, ní rá. OK, mar sin. OK, Ceann. Gur mín maid bha, gur mín maid. Fánaris, nú i deagad. Well, Harry, da chael ich o'r taw hier sy'n gorch, man. Na rili, e? Ydy yn stwnish? Ni sam, kom yn ffal market sy'n dewl o harla. Yn ffari e gen o'r mi leis gweld i di dewl yn lled la rif, e? Ciel can i wa. As sy'n cedd o harla, e? Yn sa. Ach, ta som mecha. Ba mi eisiau tws i off yn i mach ach ysgip rygys i diet yn bychset. O, sy'n ni gydir, ach na ffw mi yna. Right, OK, ben cam sy'n mywch. Right, wel gyrmil mad fi, wach, fair play agos bach. Mil y ffaith rw. All right. Is caiint leis sin néad bhí slóin agus is léir go líomhnú bíag bechúis leis an tinnas bulig ar fad, agus tá anhan san ganún for an café, so caiimid scéalaí ana fé seo. Marim. Ja, caafar é trúd a caafar bheith córamach an Ie, bhí mar cuiúir tar ví smid sam sa fé, plúd am sin scéil se. Gam na scéal Catriona ach ní dóran go bhíta míiste rágad a go mar léirgus cáir me seo má bhín tú sapórtachan. Is idir seir mé Ellie. Tá an cearta go Ellie, caiimiid bheith an cuaramach fin scéil seo, ní leon crónas ann go fáil agus caiimiid bheith neamsblach a gcónaí. Well, tuair mi seo ráhíomh ben scéal. Look, ní bheith sé ceart ná cód, ná bhí sé breota chomh má. Ní bheith ein seaamh gin ó hefn líad agus ní bheith ein nefhléintach da. An cearta Ellie. Well, ní mór an rágaí a mín céad bheith an an scéil se dhéana. Díana sé? Tusa, se í caí beatsa. Sí Ellie dhéana sé. Ar leid is féidir na Ellie a bheith impartial. Híle nach sí teach fé seo. Mór an am focaíon. Scear go me se a gléochsteachar. An áúte go meach sin seo. Dúirteach. Coile séra. A ce féidir chuir té? Go mágur mar. Ceap an átuachta go brach. Seo é tres. Gur bhór tes. Cé bhil tú hain? Nach chud sé aontacha dhéceán. A chuile séra. Bhí tú láirt leis? Bhís. Agus Ní a sé isca. níl sé géirí castáilm. No, ní hinne. Céir é? Sé maithar é nach é? Sé tasad go má go bheith athreach. Céir a héon mar sin? Bhí se an deacrir. Catú tuiscin tá se le séiles na bliant agus inis tá iní aige. Ach an gasa sé leom? Ó, casach. In am héin. Well, not okay. Ja, dat should have been used matter. Tanta sin haig stelle. Tréad an harta bhfuil.
Cruair ceala. Níar dar na gobar inniu. Mar sin é, hein? Flú beidir, bhfuil me go drocht óscail hart. Ní muis, bhfuil me go chas an lísa techain. Well, ní me go dul sé récha, ní gan píine a bheisin. Bú tín idir seach mar me. Sa gafe. Sa gafe, Is ní bhain dar an bhí hís leis ach bhí gangur seach máach sa léir sa siúpainne freisin. Mar sin é. Agus bhí me go leis dochtar a báil, hí flí teile hosaide. Is sol goí nach líon an seoach an cinn. Canta beidir tú? Se. Igi tú deag jo? Chumir túir an anim fós le naid. No, níl méintin dínta sús an fós. Bhí aimreach ionintach go America. Brad agus Clive agus aimreach mar. Feidir, mágad tú. Cén fá, nach an taine agus tí níoga a bhí gasúid. Bés go bach, ní hen sáis anú mis an hort ar ma bháiste sa. Ó, tu gé? Níl sam feidir just níarinn siad a gart, chuochint. Caid cuimiúid enimi cinn teile le taobh cén? Well, bhí meach an Ivan hort ar, do ma cailín vínta. Ivan, tá sé sin go deas a bharna. So, well, cíimann sin ar Evan, os ar go leideatá, mar sin an tainim scodig Ivan ram an cuimhaid. Evan? Ja. Cud heappa? Tá Evan go hálainn. So bhí me cuiimlann sin ar feidir, mar dá rainna méid in an ar gáir báiste. Mana bhis le feidir. Pádar? Mainimsa? Tá bhirna chuirte anraí meidir. Evan ó bhac. Beit deadú mar charas Crístead. Na híal me sin ar sa bíogus an málacha na habla mar na sbúd a fartáris de ríteút. Sinnín aib, ní raon sí mamón, go mórmach sa chodáíre, a chanis bhfuil heading wema. Tá go hála sin náis. Ó ní a sam, tá mealaí mi éháil, mis bud nach cáil ag food poisoning, bloody Sean Brennan, ní a samsúm sé tíocht nó gemacht. Heile tá hen go hall cearna, agus Robbie réile mé bháin. Ó, Robbie, cefa? Har a ha ma grain stofan an rucksack i gáine le méid an a cuit. So? Wel, fi rwy'n ta ffac i Robbie sa wal. Harry cyn dochor, na gwrdd i reis i Robbie? Mwanam. Na bacla Robbie. Beth ach le? Ha, go ma siarad. Cem dolas tú? Be caid is coca. Be cair agus cóp? Te, le behe. Malachi, hello. Ó, Katrina. Cech i bhfuil tú? Oh, wel, fi me níos fior. Goli, fi me geir heoch dart, nach mwyd ymwch teachtrwch di. Teachtarachtaí? Ó, tá má bhóbail as áir le seach. Agus le bheith fíorne faoi Katrina tá mé fíor go nóach faoi láthir. Oh, mar sinné. Se sinna, sinna chi bhfuil se. Gom leis gelnis, tá copparúd le pléagain. The dirty Scot, huh? Wat is dat geheik? Harry. Baidir. Páná teann Bol tú go te chuiribh? Ó tá. Go tá suas mar se? Ní le duna biste? Tí gur ban ar míochláir. Á níl gur mád, ní bhhaine má a chance. Tí tú hain. Ní bhhainis. Ó. Éis gomach ocrúsart hain. Hart nuts.